Самы малады ў Баранавічах мікрараён Бараўкі пачаў забудоўвацца ў 2005 годзе. Зараз тут жыве каля 20 тысяч чалавек, каля 6 тысяч з іх дзеці. Таму праблема адсутнасці школы ў мікрараёне ўжо некалькі гадоў паўстае даволі востра. І яе вырашэнне ўжо не за гарамі. Па вуліцы Скарыны распачалося будаўніцтва новай сучаснай і прасторнай школы. Школа рассчитана на 1020 мест. Начало строительства в этом месяце начали, и на этот год выделено 10 миллионов рублей. Так как микрорайон новый, много очень молодых семей, это востребовано. В прошлом году сдали детский садик, еще один, второй уже по счету в этом микрорайоне, но не хватало школы, чтобы была шаговая доступность для детей, для комфорта их родителей. Генеральны падрадчык на аб'екце філіял будаўнічага ўправлення 213, Будтрэста нумар 25. Ужо зараз на агароджанай тэрыторыі ў 2 гектара, дзе разместится школа, кипит работа. Сейчас производятся работы по устройству фундаментов, монтажу колонн, балок. Работает где-то в районе сейчас 40 человек, 10 единиц техники. Также установлены 3 башенных крана. Праект, паводле якога будуецца школа, падобны да школы нумар 11, што летась адчынілася ў Брэсце. 4-павярховы будынак будзе складацца з 3 блокаў. Тут будзе некалькі спартыўных і актавых залаў, трэнажорная зала, лінгафонныя кабінеты, лабараторыі і сталовая на 340 месцаў. Хочется отметить, что все кабинеты будут оснащены современной компьютерной техникой. В каждом кабинете будет мультимедийный проектор. Это тоже мы такого не имеем сейчас в обычной школе, такого наполнения. Вялікая ўвага будзе надавацца таксама добраўпарадкаванню і абсталяванню прышкольнай тэрыторыі. Это и 2 спортивных стадиона. Это 4 игровые площадки и для учащихся начальной школы, и для учащихся 5-11 классов. Это и современное надворное оборудование спортивное. Хочется еще отметить, что это будут и теннисные корты, и там еще будет и хоккейная коробка, ну и волейбольная площадка, баскетбольная площадка. То есть все условия для учащихся будут созданы. Агульны кошт будаўніцтва аб'екта прыкладна 27 мільёнаў рублёў. Фінансавацца ён будзе з абласнога і рэспубліканскага бюджэтаў. Плануецца, што ўжо 1 верасня 2021 года новая школа адчыніць свае дзверы для вучняў. Алена Ракудзьяна, Мішчук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».